natahiramo n'umugyenyi kuruga district ya Shema kandi ogun RDC Jane Asimwe Muhindo ntwenda kureba amahondano y'amataka muri Shema konka Shema yonka nangwa nankoreyo nabo ko bizibu biri muri Shema nibyo bizibu ebiri umurinkore nangwa waza no kugendera na burengero izuba yona iyi nebizibu bitaka kutera munonga umbaze irwo kumwe kiri kushana nayo tukureba hano ngo ibyapa ngwitaka rumweri n'ibyapa bibiri kuno murungore ikizibu cy'amani kiri ha kugira ngo matanazirwe na Alex barwandi takara babagaine aha weshonga nyingi is RDC Jane Asimwe Muhindo arikuza kushobora cyahejo kirize mkwakira taramutseho abwanyuma kwa raheze kutaramutya ntuje kureba ikireteire emihondano y'amataka umurongore yagumane yongera ukukira munonga umbazirwe kumwe niki icya kabiri ntuje kureba aha cyakubasa korwa ukendeze emihondano y'amataka nango rigere na hamihondano arobuzubu kugira ngo iturukutora umurongore itaka ndija kuba ritakirimo ushange hataine ho kubasa kushanga amahiro y'itaka iriaho nguteyombekere Jane Asimwe Muhindo RDC Shema n'unyine mu studios aza kutaramutse kake nabwanyuma tuguza mu program twakwakira ninye nashira umutebekanisa wa program eji n'abaturikirize bo n'abari kutureba washishaje ahandi muri je amazina ni Asimwe Jane Muhindo RDC Shema bye matene binga butosha ni kwanjura kashoshire cyaka ishaheje nkirize nyakire RDC atshobore imwe ngabe byo kwerinda ibintu mbambara munonga umwe nangwa ni twente bireba abanyamakuru konko umwe ntubireba mwaheza kututwara mwahenda ngwisigira iki yayiga ntureba itaka yitunga family myanya zitwe hatatu bingireho ariyo nayenda kuruguza ibintu kebyo bigenzere nibiyongera mu makuru kurgo aho muri Shema tutakagire mu kimuriye n'umukoranga bibyo kwirinda ningashi aba office iyo mubembezo wihanga tubanze turebe ikiretsire imihondano y'amataka iyi kikankecyo yayiyongera muri Shema nangwa nankore yona niki okay imihondano y'amataka twine land conflicts ningashi imihondano y'amataka eri mu family family ninga hariho land disagreements ziri kuba ziri mu mataka gagarukuba abantu batura habyapa by'abantu konka ebyebyo government eriyo nebimaraho habo kuba hati government kwisenegurira abantu amataka aba bakutura titles z'abantu especially icyo kika happening aho Rwampara cha happening Shema recently municipality aho abantu kurabiro mbebembezi babo bariyo ne engaging government etyo egurira abantu amataka konka techa sigara nature family land conflicts okushanga ngo omuhondano hatuguriwe mu maka abantu batwire kumwe konka hagera nke cyabaho mukama yayetaho mwe hamuzire ushanga ngo aba bana bakusigara omuka bazomukurwanira itaka bazomukuregabanisamo bazomukugira ati nyoni nyenda bampaho umugabano gwanje nguguze aguguza agenda gura boda mbwenu ushanga ngo eke yabire ine kibanja eke yabire ino rutoki bariyo nibaguza hataha mu ndijo go ushanga atananya naza kuguza nanka abantu ushanga ngo itaka eri yabirerera hangu rere ku producinga hati retouch producing habo kuba icyo kubanza bar fragmentinga icya kabiri barwanira hizamo butakwatanisa konka nitugumanka office ya RDC nitukoranka shoka buzoba nituzaho tweta families tureba ngo twabumba icyo kigumeho konka bwenshi nitwizaha ngo tukigambaho turi kugira ngo cyane cyabasika abantu bateho systems
ezirayambe kugira ngu nyensakare ogaruke omukoyerebe otukonka nyensakare n'abantu akiriho eki ekibanja kyangye nikiza kugenda kita aba abaana bangye bari bata omwana aine omutima nooha kandi ogwo atiine mutima nkoreki kureba ngu nyensakare habwokuba ngo oine omutima n'otaine mutima boona bagumaho kandi habwokuba waaba ori omuzaire abaana bawe nooba noobareeba nooreeba oti omu baana aba ogwo omwana aine amagezi mingi ogwo naabasa kugiramu nk'oku yakora ati naaburaburamu ebyo tokaburamu konka waatebeekanisa oteeka kugira ngu nyensakare eki ekintu eki waasigaho ekibanja eky'omugisha kitahinduka kikaba ekizibu mbwenu wakora survey wagenda kare abantu bakaba bagira ebibanja bagira omuntu agira orutookye agira aho kurisiza konka mbwenu washuuma hati okaza aha homestead noshanga ngu land fragmentation abantu omurankore baritematemere ryahwaho n'ekizibu ekyo n'ekizibu that's why nohurira ngu abantu baruga nk'omuri yankore baza omu northern Uganda baza kurondayo free land aho kurisiza abantu tebakiine itaka so konka itaka ryo n'ekintu ekirikusigara kiri constant itaka tirikweyongyeraho kuri nogira ngu turikubasa kuriteera kikatu ninga big pig rikahanguha nkeze kugira ngu nk'amatungo nk'amatungo gareberere gye ngu ente yaberi nche neza kuhanguha nekamwari ingaha iri itaka yesu nobasa kurutamu obukodyo obwokugira oti kantemu ekijimusa kantemu kikonka ryitaka naruguma size nduguma riye oine hika neguma erihika waba oine hika neguma erihika mbwenu waba oine hika bakagishatura okaguza abantu bakaguza amataka bakaza kugura boda eri itaka tirirahanguhe na mbwenu nikyo turikwezera aha omu studio tukagamba n'abantu abarikutureeba batuhurikirize ngu eky'obugiiga n'itaka waba okiine omugisha oine itaka ryawe reka kuguza itaka kuza kugura boda RDC ninyenda kwitegereza reka kuguza itaka kurita omukafuna utakagire hari tubanze twitegerezane oine abaana bawe nk'oku wabagamba bana oine hika zawe 3 natinanda kuzambarira kora business omuri arcade amagara gye nicyo garukubasa Samu nayenda kuguma muka kurisa no kuhinga David we nayenda kuza Kampala kuvuga special ahanguto ya Entebbe omuntu gwe n'ukiri kumoreka nywe bitekateko byanjye nibingira ngwita keri tushemere kurukozesa kutunga ikero kukira nyenda boshobora muri ebyo uryoko ariho kabiki ahakubaganitaka hati akaba kari mu kucwanya guzitaka oteberwe ngo mucwanya guzitaka omo ebindi numubero koraga byabekozirege kandi twina abana turi kubasa kushanisa bitekateko hati akaba kari mu kucwanya guzitaka production nechendera yitaka mbwenu katugire ngu mwaba mwine nkahike emwe yitaka hate jo hike emwe mwagisharamo obuntu oine abaana ababozo nangwa hata nabisikina baba oine abaana mukaga mbwenu wacwamo obuntu mukaga omuhike emwe hata wacwamo obuntu mukaga noba waza omuporoti hata poroti hike emwe iyo bire notamu orutookye wagicwanyaguza zaba poroti mukaga hata orutookye noruba warubinga habwokuba ogwo naiza kugira ati niyo omukantu kanje naza kutama enju naheza kutama enju ntemeki naza kukora eki hati production oshanga ngu yaza hansi omyaka omishu aba baana nabo buwagabira abo poroti nabo bazari rero baheza kuzara
nabo bagire ngo nyowe yishe wanje nakaba inaka deru nito hati mbwenu nanye bampa hakacweka kanje hatoshanga ngo omyaka erikwize yo misho especially Ankole sub-region abo kuba mukama mpiro mugisha nakoraho district za Greater Bushenya na Ankole nkabando ho Bushenyi nkabando ho Rwampara mukama yanje reba bazinabaho na shemu nawe ejo nisima president ukumpereza opportunity ejo opportunity yampire ebire nkishomero mbire nk'umuntu ari mu class manya wabo ryokwe otari at the center of leadership hariho ebindi bintu ebirukubota kumanya konka washitamo mu ntebe nubwo rukumanya uti iki nacyo nekibaho iki nacyo nikigenda kiti so ngwene kindebire nico kugira ngo family land conflicts abantu twaba tutagarukireyo omu mico yitu nk'abanyankore tukareba practice enungi abo kuba hariho cyo kugira abanyankore tukatutwaza tuta konka hati ensi yakahi nko kutwabire tutwaza wakugerageza no kwenseri no kwenso huyaheka nturabaho tushemerire kugumeza muno kutwabire tutwaza ninga tuhinduremo so ekindi kushaba abantu abankore shema na bona nti itaka n'ekintu cyo muhendo munonga turebe ngo twagadinga amataka gitu titwagacwamu anenesare deka itaka rigume hamwe abana bagume bona biza bagobe umukintu cyonekera hamwe kandi na president ni cyayoshere nagamba no manya mukama katomugisha yatuha president we nareba emyaka 50 ahead ikintu bantu reba aha konka we naranze hari mbwenu washanga ngo iki kintu akakitandika kandi obunshitamiro mu office hata nakirebe cyabire nagamba yagira tumurike kugabanisa amataka murike kutematema amataka habukuba itaka nerufunda hata abantu bitu tubakira amataka mahango bari hakantu kace so mbwenu omyaka 50 tutupenda ngo abana bitu barugomure Ankole bazom kutaya nkweto kutaya bazom kutaya kuza kuronda ki itaka itaka ryo yine jezaho urebe nka family nte wari kuma kandi wari protecting enshonga za family to sorting internally twikirizane hajiramu ecyabaho tushitame nkeka turebe ngo twamara enshonga zitu within the family house otherwise tutakozere echo mu myaka 50 misho nituriskinga abijukuru bitu ninga shabana bitu kubasiga tutabasigire ikintu cyo barukwetita kandi abana bitu they will end up moving by migrating baze kurondokwe ahandi aharabe harita wagamba hanshonga yemitwarize y'abanyankore okubabere batwaza kukigerageranisa na hati ensokweri bino bakareba abantu bagumiza muno kubabere batwaza kare ninga abantu bahinduraho hati nyebuza umunyankore kware yabere naraga abana be ikigambo no koraga kware yabere naraga abana be kigiye kitinisa cyo muzeire abamwene bezimirana bagenzi babo mutatakandaga hati shaheji umuzeire wati ashemere gukora ki abo kubanyewe for me n'uborabe wacishobora ho kake konke kishemere korwa nanyenda ngo kitaho munda ugu n'umuzeire uwakuzirina amanyango umuzeire aragabana ahine hikazigana konga ina bana mukaga kandi ubona nayinda ngo bagume bine kiri cyo kugira ngo tataka kora ki akandaga hato wiro bumuzeire ugu we aragata abana be twagumita ko muronkore twagera buceka twacanyagura
kunkana kiriya cyangwa cyo kugira ngo datakandaga nacyo cyagumaho ekyo mukashabire ngo abazire turaga abana bite kintekera hamwe bize bagume bakikozese rwaba ruri urutoki batarucwanyagura bize bakore ki bona bagume bateme ekitoki bakireberere hamwe nka kampani bagume batememe ekitoki kiri hamwe ryaba ririsizo bona bize barise ninga barebe nkuko bamanaginga konka aho noba watera bibiri noba waraga abana bawe kozese ekintu kiri kimwe kandi nikiyambaho n'abaana abo okukwatanisa kisevinga kiriya ekyokucwanyagura namba mwana turaga cyane kibasika nangwa ahandi tumazire kuzenkauntaringa scenarios ezo oriya natama akashonshereki agira ati mutakaguza mutariguze ekibanja kyanje ati mwize mugume mube muri hamwe mukozese ekintu hamwe konka hatakageraho wakora ki waguze ekintu kisigare kiri hamwe so ekindi kwenda kushaba kandi no kugambaho n'abantu bitu ngo hati wanotambura omumakomo abantu kare bakaba bagira ebibanja bagira omugongo ngogo n'omugongo gwabaine nanka konka hati ekyo kyona kigenzere nikiwaho habwenki habw'okuba ari itaka tirikuhanguha kandi abantu nibeyongera mbwenu abantu tubakira amataka ga bishenkurubo bakabahereza konka bo bagenda nibakora ki nibatematema that's why hati nohika owananka famire yabirire famire yananka omugongo gwananka oreba ngo hati tubakiro so okushaba kwanje nikugira ngu abaana yes turage nk'abanyankore nk'uko babire batwaza konka tuhinduremu tugende na trend nk'ukweri abantu bakozese ekintekera hamwe kibahwere nyensakare obuta temitaka okashanga ngo nkankore ahabire na harugo urutoki rwakora ki turukiriyo ankora abantu bakana barisa konka urukureba ngo ankora abantu ukwenda kurisa nahongera guru habo kuba yayenda kurisa kandi okihika guru obumwe n'abaguru nabo bakuteganisa habo kuba culture n'emitwaro z'obumwe nebeta kushana ninga shentwaza nebeta kushana hati ngo kuno bontu bito omuntu nabasagamba niwe konka hati nk'ekyo kigambo yakigamba kuko akuri nagira toguka yanjuma kayangambira kubi konka hati awo kuba kuno karica nemwe numba nimwemanyamo it is okay umuntu yakugambira ati yakuganiza tokwihamo usongo so ntushabangu ankore twe checking to reflecting turebe ngo amataka nka factor of production tutwa fragmentinga itaka nkomuzire abana bawe nono bamanya managing a situation ikintu kitakakozere ki kitakashobere nobora buri mu ebembezi kandi uri no muzire nimpamya ngo uri no mwana Samuel iki kintu cyo kugira ngo abana mukaga baguma itaka rumwe bakozesa urutoki rumwe bakozesa omwana gumwe mazima kiri possible in reality umuhango bwitu waberagujo kiri possible manye kintu notekwa kushita tariho ekintu ekitakubasika because ombanta babire bakundana abanyankore bakaba bakundana eke kabeka so no kinstiringa ombana kugira ngo abana iki kintu cyanje nace bahereza ne cyanyu mwene mbwena arahurire ngo utari comfortable na no kubahamu hati ugenda ukore iki uze kuronde cyawe ukore konke iki kintu ninyenda kucukuma kigumeho habwa family kugira ngo family takawaho netubane tu encountering scenarios
kwe ori ari kugira ati mbwenu waza kuguza ebituro byashu ati mbwenu eka yaho ekyo nikimanyisa ki nikimanyisa ngu omu banyankore nibabiine nishina culture zone omu abanya-Uganda ninga n'aba-Africa eka tehwaho eka negume ekozire ki negumero kandi eka egira ekibanja so nimbashaba ngu mwareba Ruhanga Kampa Omugisa n'omu Buganda nazayo mwareba issues z'amataka eziri omu Buganda. Of course the whole land system ya Buganda is different konka in future noreba ngu kitatuhikaho kuno omurankore turebeke ngu itaka twari protectinga president nko kwatwire natugambira tureke fragmenting itaka abana tubahereze babo omuntu omwe bariro mu kintu kimwe omwana arabe kihanda akarema we ashohore agende akore atahamanige mbwenu wagure aronde ebi konka arabe comfortable no kurira ha kintu kimwe asigara aho kugira ngo tukume ebibanja bitu tukume itaka because we are losing a land no we are losing factor of production especially nkomu Uganda yitu oho tukiriyo netudependinga munonga aha agriculture. RDC nindeba noshobora munonga enshonga egi twayanga nibasa kuyambaho mu kucendeza kiriye cyo kubaganisa ninga sho kutema amataka but nka government mwagira ha ground kushomesa abantu aba abazeire kwetegereza ikintu iki abo kubatiriye ntagamba ha kintu kirimo buhangwa imtekatekere y'umuntu niyejo niye yashangireho na hate niyero issue ya sensitization nugira ngo nayo teri kubasa kuyamba ninga mwakikozere ninga wakitandikira izoba sensitization turiyo tugikora turiyo tugamba ho nabantu that is why nakozesa no bishagwa platform egi okureba ngo ningambaho n'aba batorukirize ngo buri omwe niwo shitamya ni nyendo tera kashano urebe hato urebe muka urebe ngo itakereriyo ereri asigare uyambeho umukureba ngo waganira abo kuba mindset change abantu bitu tuyine kureba ngo twahinduramo mu mitekatekere yabo hati itakereriyo rukurebeririyo inomuka reba hongu watekaho umuga gwawe yitakeryo ryaguma nkukuri hatakagira nakanta kashuba gukora ki kusharka rugume nkukuriri to preserving ekintu ekyo abayishwenkuritwe if they preserve the land bagituhereza bakabara baki konka hatitwe turi bingi konka turi bingi with the knowledge titwakiri with knowledge and different ideas with knowledge and different kuzarwa kumwe kuteka so meaning ngo twinomoga ubwo ku preserving ece kibakozere iki batuhire rero kandi tukakikora better konka titwagira omoga ubwo kukikwata tukakicwanyagura because remember today abanya-Uganda turi miliyoni 8 zingana 8 plus population irindi yarigere now hati litaka iri tuyino mu Uganda tereraye yongere konka projection in the next 50 years maybe we shall be 80 million tokamanya konka litaka terera akorechi terikuza kweyongera now hati projecting atwaba 80 million hati ni nyendo rebe omuko wanyu hati 80 million abanya-Uganda meaning family tree yanyu neza kuba yakozire iki yayeyongere erimo abantu nkarukumi hati family tree yayeyongere right now muri aha poroti so baramu korejo projection because ni kibasika 50 years from now ngo ya 45 million Ugandans hati tuaba 80 family tree yawe yaba abantu bingi itaka tiriachiro
mukaguza oporoti mwakora kina in the next 50 years abantu abo nibaiza kuba barahi. Just imagine and think about them. So nico turi kushabira, turiyo tukora sensitization, turiyo tuzaha ama radio, turiyo tugira family meetings, turiyo tugira community meetings. Nitugamba n'abantu ngo itaka iryoine, itaka iryerekiruho, safeguarding, protecting, orukoranzya in the next 50 years from now. Oranzye family yawe, urebe uti abana banje n'abizukuru nabahe babazire itaka riturabe twine nirba niringana ki. So tukwatanise omukureba ngo stakeholders bona twa joininga ehurureji yo ku protectinga itaka ritwine, uku discouraginga land fragmentation, itaka butarishaza shazamu rikabantu bakwatanisize hamwe, umwana arayange kwatanisa we agende akoreriye yitaka. That is okay. Kunka reka tu protecting eche kitwine kugira ngo in future twatwakirebaho hati abantu baba batandika ku migrating abarukwenda kuronda square mile yo kurisa echo kishemerire kutsendingira sigino ngo hati twakora tuta ku protecting echi ekitwine. Kunkabo RDC tokuchumanya ngo scarcity is a fact of life. Omu economic savings tubiri kubasa kumara nahatekwa kubaho scarcity. So no yenda kushobora ngo ni kibi nyowe kunde owanje mfunzire kuza kurondera itaka omuruguru pass for example waza kurondera itaka omuruguru it's okay gendore ronde. My argument negira ngo eri eche cyoyine deka kukichwanyagura ukabanza ukakimaraho dero kaza gukora ki kuronde kindi ekyo cyoyine banzo ki protecting o making sure ngo wakigadinga wakitaho rugogera siri ticyacwebwa mu cyaguma cyuruho dero uze kongeraho kuronda. So argument negira ngo erita keri twine akacha kutwine tubanze tukari akacho kutwine okutwagera hati tubanze tukakore ki tukarinda abo kubatindwire ninda abamunani ndabo mu communities nushanga hato umuntu averagely aine nababyete bishayi mnomanya kuno tubakozisa eka hati ekibanje cyanje ekibanje cyanje birinke bishayi bishatu bishayi nkabibiri so mbwenu kandi obukari ekibanje gukagura umugongo mbwene byo bishayi byasigire bishatu ebyo bikumi kugira ngo omyaka 50 misho lineage yawe n'abizukuru batakaburaho gukora ki batakeshanga batine ki bakozire ki ekibine. So to protecting itaka, to avoiding land fragmentation, family issues ezeziri kureta twayegabanusamu tuzimanaging at that level. Aba bana obuturu ku projectinga ogwo mwana konkana abasa kugira nkoko yataganusamu to managing situations ezo tukiri umunsi yes. Trent gamba ha kintu iki kitekateko cya president cya Yusrena gamba nangwa n'iki RDC asimwe arikwikirizana nacyo kunkantu gamba ha kintu ecyakobere nicyoroba kunogira ngo nikizero mu mateka abo kuba hati nyowe tata no bwakugira ati itaka ryanje ntaribagana ko har kuba hatariho buragwa akashe yakanje nimbasa kwesharinga nkashabe ahampaka because taruhiteke rwonze birakubagana ibyo ibyatata issues ziri kukirayo kureta imihundano y'amataka actually umwihanga ariyona zona ziri hari governance amateka gitu gamataka gakutegeka ebyamataka umwihango go ebye bitekateke biwono gambaho naga backing. Of course nka hateye harimo ikintu cyo kugira ngo umuntu yafa nahabamo administrator urundi umuntu wafuna letters of administration
and finally after okufuna letters of administration agenda administeringa estate y'omugenzi habamu abandi abarikuba bakozire will bagira ngu ekintu kitu ntwenda kigume kiri hamwe bagume batungemu bagume bagabanemu ebirikurugamu abamwe yasigana nk'omukuza akuza abaana bagenda batunga amabara habo konka turiyo nitu engaginga abamemba ba parliament bitu nkaga amateeka mu vision ya president iyo kukwata ekintu kikaba kiri hamwe barebe ngu batuyamba bataho obusosore ki oburayambeho abantu kuguma itaka ririkozire ki riri hamwe habwokuba hati omuntu yaheza kuprocessinga letters of administration hati nohurira ngu aha bampa omugabo gwanje ningwenda nyowe bansharira nka ngo bamusharira hari uriya bamusharira hari hati oshanga ngu ekyo kyamaraho kiriya ekituriyo nitwadvocatinga for okureba ngu abantu tebacwanyagura omu itaka obumwe abandi eki barikukora okwescapinga eki ekyekiragiro ekintu nakikwata kitanka omu kampani eba kampani emwe utine kuba kugitagura habwokuba yo kampani noba otine nguko kugitagura mbaga na shares so ekintu akikwata akita omu kampani konka hati abo tugiire kushanga abaregire twashanga ngu abo nibakye abarikukwata ekintu akakita hamwe deru kiketengesa ngu abantu nibateekwa kufuna shares mbwenu nikyo turikwizira aha mbeho za tayari kandi tukozesa na other platforms ngu turebe ngu twacreatinga environment. That's why oyine kureba ngu wacreatinga environment. If something happened today, wa protecting water ichichoine manya obutukozise slogan eyitwine ati protecting the gains. Ejo slogan wajirebera aha ango nyingi erimeki nekigambo kihango nekigambo kihango nari mushiki mukoraka mugire nekigambo kihango nibiba bihango tutegereza bihango ibintu birebe bubura imyaka itaneho wakireba at different angles ukareba ngu ukakihangusya n'ekintu kihango ekintu generation age twine kureba ngu ebyo bitwine twabiprotecting omu angles zone twaprotecting obusinge obutwine konka n'ebyo bitwakozire omu maani gitu abazaire bitu ebibatuhire twabiprotectinga kandi twabisafeguardinga for future generations. Yes. So iki cyo kugamba icyo kugira ngo tureke kutanyaguza amataka gagumeho garamahango chine kazare ki na programs za government zentunguka where you want every household kugere ki yatunga kari akakade kamwe ka PDM akakufavoringa mostly abari mu agriculture but this person who kwenda kuhereza 1 million they need itaka bakaritaho ka VAT mutwena ntukozeseri but you have the one aim from the government uza kurukozesota because nyowe ngenda kutunguka nebe nonda kutunguka nobuturabe ntuzarwa kumwe. Okay, ahati noreba that program ya government kugira ngo aba bantu abatakagiro money economy babeho nabo icyo bakora bataho money economy kandi bakukozesa hati nkejo example wa leta bakozesa eritakerera modern farming eje eituruka encouraging aba barukuza habo kuba icyo kubanza harumu okurisa embuzi empunu ente harumu n'orutoke harumu enkoko so 1 million baza kujikuhereza extension officers of agriculture na babarebere ngu
icyo rukwiza gukora nikiha ikirakuyambe umwejo 1 million kureba ngo wakora watunguka warga hareve imwe yo biroruhu nangwa waza hareve ndijo ningashi wajoininga icyo butakorenda yonka abo kuba ikidachonka president akaza yakitegereza yareba ngo mu Uganda harimo umuntu bushesha waje agira kanze kufunemere y'ukuri karo nabire nkura aka tukatugera mu ntagira biza nangwa bakaba bahinga mu rutoki rwitu bagira bati ntwendo mu rumonaki no buraro like all they would want would be to give them food and where to stay. Now president Barisa bakaba bita bashumba just akamera family yamate abana banywa no mukazi aguma hwati no Barisa bakaba barumu so president nka vision bearer yareba togo mu ntogo obutwasige nyuma atakagire omukore sente we nakikora okuriya kwonka nawe katugire nko government nkoko yamukwatiraho emukwatereho arike korenda yonka akore no kutaka sento musha kugira ngo yataka sento mushaho arebe yakafuna arebe nenchi ecyari kumisinga akihisi arike koraki enda yonka so omuntu nabasa ku producinga aha family property abo kubana mbamwe no kwikirizana ni mwikirizana ngo twaza kurisa yinteni twiza kugisibuka tureke kuhaguza hano kurisa wari kuri sente naho kuri sente zinga wagirente yawo ogirisiza twaza kuhinga rutoke tubonezo rutoke twena tukore ki tuteme mwenyamoyo so ningashi urutoke nkoko ruriyo rwa family hati nyo neza tunge nkoko aho kuba urutoke no rwa family mbwene nyo kanyombe cyakazuke nkoko kanyombe ke kazuke nkoko ndeberere nkoko ningashi urutoke no rwa family nyo kandi isembuzi kandi nzirisi zihariya ahandi hati hizireho no kurisi zembuzo mbiju ukasitemera obunyasi ukareba ngo embuzi zari so ibigambo byawe nibiyitegerezebwa konka nka ofisi ya president mwemarira ninga numwitenge mikono kuruga ombanda bantu turi kugomka ho muri rinzi umka ho muri shaza twata nyenda ngo ushobora yesu nekintu kirungi nikiza kuyamba mu kurinda itaka konka nikirinda n'intunguka ya hamwe kugira ngo no mwana uinemo bunafu nogwo inobwenge bwingi bona bagendera hamwe ikati yaho kugira ngo gwakara mutabano wananka kikakomaho hati imwe numuza kukikora mwenka ninga mwine stakeholders abukuteka ngo nubashimiye kwebe imbere kintu eki kikabona kwika umuntu mushokoro akacyetereza katsumka humuro turugayo tujaganira ashongejo turkwirira kwendera program. Empowering girls of today and tomorrow. Welcome to Chivura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located in the heart of Ibanda town near the Diocese of Northwest Ankole Ibanda. On the foundation of the Anglican faith, our school offers a supportive and inclusive learning environment where girls can grow, explore, and discover their full potential. From academics to arts, sports to leadership, we provide a holistic education that prepares our girls for success in all aspects of life. Apply now and empower her to become the woman of substance she is meant to be. With courage, we march to progress. Contact 077 693 1113. Every journey begins with a strong foundation. From bridges that connect us, to
power that drives our future. From towers that shape our skyline, to railways that carry our stories. From welcoming gateways at Entebbe, to the roads that open our protected lands, to the landmarks that define who we are. One name that holds it all together. Built strong, built to last. Built with Hima Cement. Ekipya chiguse ku Katale chogera vitamin E Pinky Jelly yaguse Katale ne back to school packages wangula ne chogera vitamin E Pinky Jelly wamne chogera cocoa butter jelly nan perfume jelly ne aloe vera jelly products zisangibwa maduka gonna mu ggwanga gula wesigere wangula ebintu okuli t-shirts boda TVs smartphones school bags ebitabo school fees watamwemu egaali n'ebirala bingi nnyo gwegula bizigo okuli chogera vitamin E Pinky cocoa butter nan perfume ne aloe vera jelly akalulu kali mu kizigo munda wesige bw'otuuka wakatikati akalulu kajemu okumanya ebisingawo kwa noti 7 noti 2 563 obawereza WhatsApp ku noti 7 noti 2 563 fee haba chogero tugamba clean your skin ne chogero products. Bitereko People Sacco yakuletera ekitereke kya Christmas Rugogoma kutandika kibaza cyo ku 10 okwisa 10 byo ku 12 1225 hangure ibihembo nyamwingi ebimente embuzi enkoko emifarasi za TV amaradio emitaka nebindi bingi okutaho mukazanaka igura account nitwe ogure imigabo ninga shares because into accounts nka savings account na fixed accounts twine ubundi buhereza oburi muza loans za school fees boda ez'abakazi ez'obushubuzi obuhingi n'obulisa eza group home improvement asset acquisition emergency n'ezindi nyingi draws zo kutorana abarasingura mukazanaka nezo kubaho ebiro 23 byo ku 12 omwaka ogu aha main branch Bitereko otaferwa rauko iguza account mu cyogu gutakurabaho kumenya biri kusingaho tera noti 3 19 ananemwe shinana n'ibiri ninga noti 8 noti 9 noti 2 nkaga n'ina ninga tutayira office zeitu main branch omuri Bitereko ninga Kiyanga branch omuri Kiyanga. Bitereko People Sacco, save to develop. twakwakira ahari King Caesar University itendekero ry'ururengo rwa hiyo kandi obwa hatergine chata okutendeka beji bona ahari ururengo rwa Africa rekuretera emishomo nyamwingi erya rurengo rwa degree ahari munka medicine and surgery, law, business administration, applied economics, computer forensics, petroleum geoscience nendijo mingi. Twine nendijo mishomo ya diploma in clinical medicine, community health, global business nezindi kosi nyamwingi ahari King Caesar University hati no basakoresa intex ibiri zonka iyo kwa kana ne kwa munana nyensia yawe hinduke na munonga wambara kusharaho shangari proti 22 King Caesar Road Gaba Kampala ningo teresimu ya noti 200 rwendi 11 250 ningo twikirira kibanja chite cha website www.kcu.ac.ug. King Caesar University, igniting the future. I'm coming home with joy. Joy! It's been a while. What have you been up to? I baked some cupcakes with Mommy with tips from TV. Me and Daddy watched football and celebrated like Kyokeres. I also painted a bridge on TV. Oh my, what a wonderful year you've had. Indeed. From Joy! Enjoy all you want this holiday on DSTV. More laughter, more games, and family. Get a decoder at only 25,000 Uganda shillings.
tabarika y'umukahumurako nakwatsinda ugundi murundi umukashonjereki akatigabagumwe mu program yitu ya tushishire nkabutosha kwanjura akashonjereki akandi matini nebye kandi umukashonjereki akatigabagumwe zitahisa abajenyi kurwo mbitongore bitari bimwe na bimwe bya government hamwe n'ibitari bya government tanura ahashonga zitari zimwe na zimwe izo kufa umuyangiri izuba nyine RDC asimwe Jane Muhindo kurwo mu district ya Shema bitu ntigeza kureba amhondano y'amataka kugenda neyongera umuronkore kandi kuyanashobora twareba ngo ikizubu nikirega kucwanya guritaka ikiri kuri twabazeire abari kurwo munsi ubumwe abamwe batahandikire buragwa ninga abandi abakuba babahandikire barukwagira okutemate mitaka kiyahabura nagira ngo kuterene twindango y'imihondano y'amatako maka tar kugira ngo matini yargaha yatahira Alex kumwiba hitaka kunko kugira ngo abazeirwe kumwe Sam na David na barwandi takarumwe cyari kugira ngo kiretwaho kugira ngo umwe David naba yarira cyaka bamuhire kahwiriho aija kwirkanjira kabanyanya nagira taha nanyinkanye neho share utonze umukahumuro RDC nanyendangu turebe n'umuga guha kurebeka ngo ikintu iki cyatewa umukora turi kuhendera program shaza okay turi kuhendera program no muga gwitu twena ukureba ngo twa protectinga icyo kitwine kandi twaranzya umisho umyaka nka 50 umisho nango mwe ruhanga yatuciro mu isyo ntuza kuba twabira bakiku munonga konka ubwo mukikuru twabire bamukaka konka itaka twaza twenda tuba abantu babakikuru abarukuza turi aho tutine ahi turi kandi nebe banje twabire turuho bitacuruho so ni shabangu no moga gwitu twena abebembezi ahande ngo zona LC1 ba member bitu ba parliament mututere mu ikimwatuteramu mututereho iteka okureba ngo ubu ukucwanyagura itaka cyaba kintu cyaba tikikerezebwa tureke kucwanyagura amataka to protecting amataka gitu kugira ngo buri bantu bona babina amataka ensenejerobu obuteka tureke kugira land insecurity in future abo kuba security abantu baburi itaka ntubasa kureba ngo in the next 50 years we shall have insecurity konga insecurity jo erukuruga omwitaka mbwenu tuchi avoiding ukureba ngo twa buri stakeholder ya playing a party president omoga agukozire messages azirabizeho aruku campaigning against land fragmentation mbwenu ba member ba parliament nimwe mutwatereho murebe ngo mwatamo bishonshereki oburu kuzibira obutacwanyagura itaka rugumerere hamwe kandi habo kubita kind fact of production na at family level at unit level niwe no muga gwo kuzana ukureba ngo wa protectinga eritaka ngomzeire kandi nimwe abana bashomereye abagira mu university mwaba exposed niwe no muga gwo kuzana ukureba ngo wayambaho family yawe oku protecting echo ikimwine kandi muri kureba in future in the next generations to come bari mnonga RDC asimwe Jane Muhindo shahani ndeba zatkwata shaheje nani kushabango sibure umurebe wa Taro West TV okay barukutereba tayari West TV nashemererwa kubaha naramsya abantu bitu bashema nimba kunduza nimbendeza Christmas enungi no mwaka gurukwizo gwihorere kandi ndukubisante buri 15 mbweno tuchere to protecting against tuchere to protecting ebye bitwine biri 15 kandi mwizo mbwinji abo kuba imwe kizubucanyo murankore muzira muticyahwire bantu mwe tikahwire mbweno buri umwe wena reba ngo wakera ebiri 15 ko kubanza wagenda waronda ahantu hona horashange akabonero nka utahumbasi
uhora arebe basi hona utakareba ahandi abenho yatakabonero ki iyo benho watikinga rero byasigaro biturekere waheza kutikinga utahe ugendo humure dirito biturekere abe byo kwirinda tuza ko bisotinga tubitereze kandi ikintu kibonere bari mnonga program sheshore abakashoshere cyaka kabagomwe matenebye ongereze ngende raha bitu kwijitsingo kamsi Olivia yeneja naza kugaba okugashura na Christmas enkoko ya Christmas korogirebere obogirebere wikikuritebekanise simu yawe kamsi Olivia yeneja naza kwate simu yawe kandi ahereza abandi abatakahangura icyo ine gukora ukuganyirwa umukazanaka agagashura na Tayari West TV ikikuru mnonga no kureba Tayari West ndino ukateresimu ukagamba warebe nkoko ijya ha screen yawe just tukakwereze nkoko na nebindi ukaza kugashura aha wa program tusheshure nkereze nkwendeze izo barungi bite kumanyise ngwendeka zeitu nka Tayari West TV zigumzamo Kakari tandikizo ryawe na program Gogonoka. Right, ganina katanya zitano banyakigeze FM tanjero kwakira kandi no kutanje mu program eji ya Gogonoka. Alright, abatwetegura kuzakora imirimo itari imwe n'imwe abahinjo ryo netegura kuzomusirwawe oriyo wa boda oriyo netegura kuzakuvuga okubasa kubano isi yaohereza abantu umurimo gono go rukora no kwendeza ibintu byonga no kuja ngo gono kwenda nuro rwo mu kitanda obase kuba noza gukora kosa bagira ngo wafana agenda amagurika mugaya nabwo tegezereke ngo sakono gicu wayikorera muri yakashishe no mabinji nagenda rimwe kugici yakora amerwa biyona urayajya tentasi kabura atakasimbi kakabura ndandika kwetombita kandi kinyo kwetombita tukuruma cyangwa munonga generation yite turimo yo binyetanye to n'ibindi biyona nibajoge mbiri no kubwa kuba 10 nyaboneka bakuhireze because baguma mu kositabi nabwo turakure je bare niwo wimukire kandi niwo takiye mu cyentwe cyangwa rwo mu kitanda wazamura mu gwawe uze kuchapa kazi na bidii Mukakari tandikizo ryawe na program Gogonoka igani nakatonye zitano rukunde gumeho Otaferwa aha Tayari West. Tayari West TV ekuretire program touch kugomane tukumurikira ebiri kugenda mu ihangeri ebirumwe byo butegeki ebyamagara ebyo bwegese nemturane y'abantu nebindi nyamwingi on program eji buru wa kabiri nitukuretera abahangu kumurikira enshongezi twina masiko ngo hinita farira hango eruturateke hakutwara ihangeri omumisho na nyomushuganisa wayo Assistant Inspector General of Police Hassan Kasinja. And for those hair-raising moments, turn to Wonders Hair Products. Say goodbye to dull, lifeless locks and hello to hair that shines with vitality and strength. Because at Wonders, we understand that every day is a chance to create something beautiful, to embrace the wonder that surrounds us and make it a part of who we are. Don't be left behind. Try Wanda's today and get the vibrant look you've always dreamed of. Wanda's, always wonderful. Kuyanazarwa Sara kawareba ngo Daniel yatungwa kusirekwa kwa burijo kumurindo burwairo buri kwita bahito mushija gwensiri.
The Late Chart from 9 to midnight. Okay, a very good evening, dear listeners. You're listening to 104.5 Reggae FM. My name is Pretty Zero, crafted from Wanda Class. Your sassy and classy presenter, welcome your daughter. You can also welcome the people about. You can send your night greetings. You can request for a journey that you would like to listen to. And of course, we shall be together till we get ourselves into a purity mode of the yesterday. That's going to be absolutely nice. The singles, the people that have broken out, the postpones incident sound, but it happens. Always here for you. Monday to Thursday, 9 p.m. till midnight. And of course, with Kunz King John, dedicated, entertaining till we are out of here. This is 104.5 Panyachigez FM. We are your #1 favorite station. Introducing Wanda's multi-purpose disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wanda's. Always wonderful. Ombiro ya Christmas evi gashura na Tayari West. Tayari West ne kumanyisa ngwa screen yawe ntija kuba ntiharebeka henkoko umukeyire kace kandi katari kushwana program zitwa ziri kutandika shayi 12 zo mwabaziyo paka shayi nazekiro umuntu mwe hari munka tuyinuce extra ebiri kufa munsi hamwe n'amakuru gayitwa genshonga eco ine kukora warebesha cejo eshaha nedacike ziyarabiraho uzihandike kandi no wabaryo mu program rero rindizo baryanyenca kare program tusheshuri utere simu ugambe shaheze nko kwerabireho na no muhereza ubira ryo mu program rero hangure mitwari 10 eyaboreho otyo ugashure na Tayari West akazanaka nikija kutamuzya mpako mu Christmas Tayari West neja kubanega mitwari 10 ya buri zoba aharyogo murebi ukwasire shahaze nko kwerabire wa screen Tayari West eira karye yitu Soria Tayari West kandi nagarukana kashonshereke akagashura na Tayari West kandi mabindi mwamutegereze eshaheji ejiniyo shaha eyo kututera ukatugambira enkoko erabireho shazingahi aha screen yawe kandi base kwihangura emitwaro 10 gashura na Tayari West kandi wahati tugiye tugezaho kurebeka ngo twagarara mnonga iyo murebo wa Tayari West twiriho butosha kandi enkoko ejinera baho kurgasha 12 mpaka shaishatu ezanyiciro eco ine kora tuteresumu tugambire erabireho shazingahi nedakika zingahi programme hana no muhereza wayo line ziti zigwire tutera nambya no tumushanju ina mukaga ashatunishatu ihangurire emitwaro 10 kandi tuzakuzukusindikira aha mobile money yawe chikuru tutere otugambire enkoko erabireho shazingahi programu eha kandi no habari umuhereza wayo